papa she dia no kan nyansa ni mu dia ena na nada dia so abahene so dia no kan ye no nyansa ni ni amon sem nuko to je be bi kasa asem no na no matrase ama date ye di ye 13th December papa she dia no kan ai otumfo enchi no hey otumfo enchi wan samusi papa she dia no kan ye no enu kwa so okokan ye dia na nada dia so abahene so dia no so nyansa nim me si ansa na ebesie dadi lumba no na nkofo a enya court letter nkofo a ya sama omu ahemfie nkofo a ya bo omu dua amu omawu nkofo a kyerese ya hye omu ase no na dawson o media yi so team legal wife for na ekasai ewre ya a okasai efra ne ma friend poma o say papa she date no be share no se 14th March no ye wura dade so aba na dade so aba so ba bonte se hwan papa she empanifo ahye date ya obebo aguo eno na obey so onte ase dade so aba wo ye fake kire se ansam na be kan ni nyansa bia nim ye ntie nen enu kwa so okokan ye mu pasem surasem wo pasem surasem wo pasem esrasem so free say ento ayi no okon no wontimi nkwa no wajai so obi de yensi na bo no obi de yenya no yensi obi abo ne yenya obi yensi obi abo na yenya obi na nada de so aban no ye fake Woye fake adai mama enipa esugu yeyem mama nipa yemu hye adai etika ubusuani na wu ya etika na nada de so abahene ka obeye saade no mi busa na nada de so abahene anya bia no nyame bo 13th no hwan na eye kuna I'm asking hwan na eye kuna 13th no hwan na eye kuna ena eyi invitation na mo ye no edi be na mo di ahyehyem because ma me be mpoma say on pene so onya we eti anwiafo no hwan di na mo de ka ho nwia panyine no hwan di na mo de ka ho na nada de so abahene me busa aya ma mo nyasa na mo ma enipa di awerho mo ma nipa sugu ye sunumu na me didi se abus ade we yes no wo wabusuam no wo mpene se sa ade we ensi wabusuam futi mi kwaye wabusua yie emese obi abusua open so mu nimu se wonimu mlanti ene ade asem ehye wo nsam ana na ba record e wo no oba wo dress ye ya record wo no oba kan ye na dade so abahene oba kan na we kura no ya record wo wanko ye interview papa she dia na ka ai otumfo enchi no hey otumfo enchi wan ko otumfo be be invite obi a na dade so abahene le be invite ne first because we hu na asem kan yie because asana na dade so abahene no won she date no 13th no wo musa eyire omusa abusua se 13th no on the 6th yes it's na ko 13th ebe buamo mi busa wo fiti ya na wo ne wo mpanifo share date se papa shi na abusuani bia abegyina ho se papa shi na abusuani bia abegyina ho na wakaje se 14th March ane belu mbaye no entwe ye sabusuani bi ana papa shi beje bia kasa asem no sabi eyeni amonsem nuko to je bia kasa asem no na nanu matrase ama date ye di ye 13th December sabi wo bebi etuzuye bi ana wo bebi a bra wo di aresere na ba na sabi etu wana mo ade aboa ekoba se eto na nanu masuma na se date ni e besa na ya sesa no nemo so fala say yensa date no obi enye baby ana o nyira video so enkasa lumba yiye no date no ya sesa no date ya de ma say yensa no eno na eguso ayede ye de akopem sa atam no ti mesrem
mesrem se de ekwa abontene se date dia sa no na no munya ba bia enka se yasesa date bia medamase Mesi ansa na ebesie Daddy Lumba no ne nkofo a enya court letter nkofo a yasama omu ahemfie nkofo a yabu omu dua amu omawu nkofo a kyerese yahye omu ase no ne dawson o media yi so team legal wife for na ekasai ewre ya a okasai e friend ma friend poma o say papa she date no be share no se 14th March no yewura dade so aba na dade so aba so ba bonte se hwan papa she empanifo ahye date ya obebo egu eno na obey so onte ase dade so aba wo ye fake kire se ansam na be kan nyansa bia nim ye ntie nan wo ye fake so ye fake dade so aba hin mama enipa esugu ye yem na wo ye fake adai etika ubusuani na wu ya etika na dade so aba hin ka obeye saade no munti ka obeye saade no mi busa na dade so aba na ye busa wo anya bia no nyame gba 13th no hwan na eye kuna na so busa I'm asking hwan na eye kuna she's asking 13th no hwan na eye kuna na eyi invitation na mo ye no eji be na mo di ahyehyem because ma me be mpoma say on pene so onya we eti anuafo no hwan di na mo de ka ho ya panyine no hwan di na mo de ka ho na dade so aba hene me busa just opation na dade so aba enim nyanso mama nyasa na mama enipa di areho na so ye fake you mama enipa sugu ye sunu mu na me didi se abus ade we yes no wo wabusuam no wo mpene se sa ade we ensi wabusuam futi me kwaye wabusua ye e be se obi abusua open so mu ni mu se woni mu mlanti ene ade asam ehye wo nsam me se asam be kwa wie na mo ya fa na record e wo no oba wo dress ye address ya record wo no oba kan ye na dade so aba hene oba kan na we kura no ya record wo wan ko ye interview papa she dia na ka ai otumfo enchi no hey otumfo enchi wan ko otumfo ebe bi invite obi a na dade so aba hene le be invite ne first because we hu na asem kan yie because was say ya na yewura opem so be invite obi ama chese waba be abamlani mu a na dade so aba because una wan kansem ye wo ye fake na adenam obey na ka ma frempa ma na e ka kire do so aba hene no asana na dade so aba hene no won she date no 13th no wo musa eyire omusa abusua se 13th no on the 6th yes se na ko 13th ebe buamo mi busa wo fiti ya na woni wonpanifo e share date eye ba ko emu nsem pi covid-19 eye pa